Nomati Mondol Minority Hinpen pre-Christmas Catalan Pon. Nomati Mondol Minority Morcha Hinpen Cipatir Piponsi Parokha Medical Ibiasa Hemalong Matijong Nipai Kriponi pre-Christmas Alira Lonpen Catalan Pon Patu. Bangsolong Nomati Mondol Minority Morcha Mipu Sebastian Kispota Pen Kacheripon Mielong Rita ing tipi pen aluhi Kapachenia por en Ponsi Hempu Jesu Kristo Akai Lamothan Mumpon. Halapu pre-Christmas Catalan Pon Ahim ke Doksitami aluhi aman pen Kachetong Dun Karibiang Long Otramas Council IM Rite Sing Heri Deng Pening Than Pon. Sonsi Mielong Denarong Town Committee Chairman Prodip Ingti Tourism Board Chairman Dharam Singh Kron Parta Kit Hekeding Atum Chetong Dun Sing Sam Jin Pen Sayang Deng Pachun Pon Denarong Pen Prabhat Rong Phatnang Kilo Abirta Malong News. Mesti Minority Morcha Pen itu pre-Christmas celebration lapen dak Mondol Committee itu manta di itu dak lapen Amorcha tin pen sedang medak nang cetong dono nasi aningkan ason wang tak peneng aningkan ta ini ra champion sama pre-Christmas celebration bila lapen itu dak BJP along ke klaim ke dam kadu we abang putin sedang pini nang cetong dono lapen kewangji aningkan sedang me amso se itu ning siwet pen Bharatiya Janata Party laso litung ham nang pin khara teng peng arona teng pen itung ki claim ke dam ponji kham bini bang arni mesen nasi bini bang kini litung arna ma pantai hirzumi chohang non kewang ji arni sitamelo ni tu anso se itu kela karata tu maphan jakong ki pidun pen alang litung phan hirzumi nang pi koson se alang litung Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 Hampang Parman Klar Dakabirta.